waishilizi watukufu wahesemba waza matangazo ziliyo hundanine ziliyo bonze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Lelo hamara yabili bandia de serikali ya daula uhusu o muhima uremao wa Komori walio harmalisi wala Komori la mao. Serikali ya Komori ijitamka ho waswa wa hemkalmanu wa serikali sinti hulonizo zin uharaza ya ukai serikali ya Komori kaina urenga wa Komori wajohangu ha harmalisi wala Komori la maore par la force haubewa harmahun maswani. Rais wa hedola Rais Azali Asumani hachitamka harmalis alalinu ya ukakati tayari ya dungane na serikali ya kikatili ya Emmanuel Macron ya uruhusu ya Opération Wuambushu ijue ifanyishie bila mahadisi rielewa sonti pia ya ukaya hamade namna ramambiani zinti uralanizo uja ya ukaya serikali ya Faransa wajojo wafanye hiyo haini ndongo wanza au harmarisi wala Komori la mao. Lakini Opération Wuambushu ufanyisha hayo dike serikali ya Komori ikubali. Eke serikali ya Komori ikubali ya ukaya ya Opération Wuambushu unumkataba rautia mhono sine serikali ya Komoro bimana serikali ya Faransa eka uambao ya ukaya serikali ya Rais Azali ikiamhono mkataba wa uruhusu wa Komori walio harmalisi wala Komori la maore wende wahunulwa konansa wahunulwa senyumba za hao nisi muamala za hao watambaziwa umisuwa yabo wabaliwa watilo harma markabu wajiharma imasiwa ya hatu ya niyo mararu mwalina ngazita na nzwa. Niswala hilo garjore jei abahara mbiukaya eka aminuswefu waziri mzamani wa heza barzobonze daina le drian waziri mzamani wa henti ya Faransa wa heza barzobonze watia mhono mkataba wa uruhusu shekedwa shinu shifanyishihe abunari himeri jerwoni beko mkataba unu ya convention yinu ivumbulao ya ukai serikali ya Azali kwa uwaswa wa waziri mzamani aminuswefu hautia mhono mkataba unu shekedwa shinu ya hiyo Opération Wuambushu ije ifanyishihe abunari hime bayunumba ihe yao rijeriwone ribaki hata na lelo mahususu usiku wa jana eze nongozi tsanganya harmalisi wala Komori la maore wa Komori waandisa urengana na unjila na zibani ndaona ima polisi na majandarmu wa kifaransa waudo wa Komori wa imasiwa yomane akanga mwana wa maore wenji watsota yari sheitendo shinu shifanyishihe gabwana wa maore wenji watsota yari sheitendo shinu shifanyishihe ngwaundaona uangazija nuwa mwali harmalisi wala la maore gabwandu wao serikali ya Faransa ngwajojo ufanya hizo wanzao wawahunulie senyumba enamna wo wanzao enamna wakusudi wa ukaodo walona enti Faransa dolona shesiwa shama ore heni ndongombi haunjema gutoja usijiri sarma shesiwa sha ikao dishu ya shimilikio sheke serikali ya Komori jamhono mkataba hamada unu abungaru wana uke akti sheitendwa serikali washitekeleza wa usikwale wini aboso ndabu kabatasima mkataba haweka wasinywa mkataba abo Rais Azali ha trahi ya Mfaransa ikara Rais Azali bimana aminuswefu hakahati ya mhono mkataba wahe serikali ya Komori uhusie Opération Wuambushu basi akti ya fanshi halelo
yabo ngeonesa ukara isazaline serikali ya haye watrahiye Mfaransa hauke Opération Wuambushu omiso wa hayo ikawandu wahunulwa kona nsa wasambazi zoje nyumba wakomori waje warengo wabahizo harma markab waje wasisiwa harma masiwa yanu yo mara yodi ambao Opération Wuambushu shikangwa joka usaze nyumba Wafaransa wasingamanyihe wakena wanruo honkodeni wanduziwi mengo mili na watano wakenao honkodeni na wakena mali hata wajolongo ya warende kwa na ushinda wahifadho wandu wao wanduziwi mengo mili na zitanu wakenao harima mwezi mzima watina nyumba na makazi eke serikali ya Komori ihara ya ukubali ya meli baliye wa Komori ranzima ore ujangazi uja msuwani na ngazi jana mwani yabo dubahanu rambao kangarjo wona le file hila garjo wona le file le hila rionewa ujizi wahe Mfaransa abo dubahanu zoka wona wa ujizi wahe na dohinda ya hunuwese nyumba wandu wao serikali ya Komori ihara ya urenga wandu wao yabo lazima rirejei rambilane zesiuzi esheitendwa shafanyisha usikwale wenu harma wasta waheze por za Komoro usonima ye kapteneri bimana hondola ramvumbua kaiziruri zamba pia zafanyisha lelo ezafanyisha lelo sinupia sarzamba kaisode za lavi muzifanyishe Mohamed Said Salim Dahalani atowe amri e kapteneri wazie markabu e Maria Galanda shahar maizo ngabo si acte administratif politico diplomatique salavimu zifanyishie kablia ya he acte ya he kapteneri ya uzie emeli Yesu Mungu ajalia lilunga bofeti leo feti leo ferie ne keizo des atsongeza ye note verbal ya la vie mwitwa mono ne ministre des affaires étrangères ya ujuziza e balozi wa Faransa ulio ya ukaya ngarirengao note verbal yaki ya hedaula husom shirikiano abukaja kutua wala bora hakarja menya mikataba na mishirikiano note verbal isi yao zemeli sili yomao rezitinjie haruma esibaharizatu sibalie wa Komori husie Opération Wuambushu anie serikali ya azali kaina ujwa utatsaya ibaba geruma we kapteneri loazie markabu oui kapteneri doa doka uzaze markabu hauka doa ko uzia markabu shangabo si acte administratif politico diplomatique salavi muzifanyishie eba imana zi acte izo za tsurengwa usikwale wenu sinabo riloferi mafeti ngarshele wao na mbaka mbaye yao imfumne inu yabugarlindao ye wizara haisaba zobonze ye note verbali ya kisharia ya administratifu ifanyishihe ijuziwa balozi wa Faransa ulio moroni ya ukaya ngarisi yao se markabu zila wao maore njia hunu bayo ye kapteneri wado execute ya ukaya ishatsongeza risi ya emeli inu daule ya Komori ngefutao hadharura hamuda markabu zisibalie wa Komori wa hemasi wa yanio mararu wajiwa vulizi wa haruma ze bandari za hatu yabo kabati matataliano izo sinongo za utatsaliana izo ngela vimue mfumne inu se akti izo imana ino tverbali iyo riwo ni haruma wizara ya hesaba rozobonzi ukabanu karsupandeo inu daula na daula ngabo okominikiana ngabo akti za lazimu zilo fanishia wa Faransa wakanza walibirle honsongo ini osukwale wenu waliwe note verbali ya affaires étrangères
raha kaijaroha jana kaijaroha lelo au kangasar mafeti wakanja waribile honsongo eni warengwe 200 personnes harme Maria Galanta wajewa isise harme bandari ya hatu lelo ngasi omhononi ngasi hodingoni mwe serikali ya Komoro harmai aktini ya uzia ze markabu zangu homa orizbali yao maswadiza ma clandestin et ma clandestin de la France. Vous les Français à Mayotte, vous êtes les clandestins. Vous les Français à Mayotte, résidents à Mayotte, vous êtes les clandestins, mais pas les Comoriens, mais pas les Comoriens de 3 îles. Mais pas les 3. Namkerazi wadokana baraka. Namwambie nyinyi mloda nyao. Mwambie ukawo dualoma clandestin. Wa Faransa dualoma clandestin. Harmetia hatu. Sisi wa Comores, sisi ma clandestins. Nous ne sommes pas des clandestins chez nous. C'est vous les Français qui sont des clandestins dans notre pays. À Mayotte, vous êtes des clandestins. Yo garambao ya serikali ya Komoro ngari aminio ngasisi nanyi harmen kodo inu kainu kodo ya mare watukufu ngabo muhima ure mawenzi masuala ya hemafura ya helegashi masuala ya hemafura ya helegashi risingamanyiha emazomana wa hidrokarburu gasina mezimira rubanu walihakikisha kangwa una mafura mema mafura ya hao wajaona abantu ngao mema mafamana wa hidrokarburu walipara wende wareleza ukaya kabati tabu ya mafura mai banotiju rishia shasisi ngarambao kangari gasina dutu ngari interpelewe mafamana wa he wizara ya he energy ngari parao mafamana wa he wizara ya he energy rihunde éclaircissement oliho des investigations raisara zifanya rilonizo shabakati l'internet ya magari ya recense si wana 19 si wana Clio de magari magari ya makatikati menshi raisa ya resansi harmo muda unu ya hele patiko la dusiziwa ya ukaya gasi na mafuramai kwa muda unu ele patiko la dusiziwa kagasi na mafuramai raishili ya imazamana wa hidrokarburi zuarambia wari hakikisha ukakwati na mafuramai hezi anketi razidungi ya ranzibada hata na lelo garunda ukama gari menji manene yalala hata sababu de mafura magari menji yalala hata sababu de mafura abongari parawe mazamana wa hidrokarburi ne wizara ya hidrokarburi wanu watanganya hane bazima watwalele swala lila haukazi anvion ngazi juhao ngazi ulawe jet A1 et jet A1 zi avion ngazi juhao karjaishi atabu za avion za hema teknisye wahu ma mekanisye wahe za avion warifudisha ya ukaya et jet A1 bimana ilo delegashi lirunula uharma zi avion karjaishi atabu za jusisi elegashi lirunula uharma zi avion ilo delegashi ripisha wa malahoni wakumuri pia wapishao madaho rijuhanza lihunde winjwa maelezo usumwe wizara ya he mafura teknisye wa huwa hensi ritanganyane bazima ritwali yo muhima unu riangalie ye idadi ya he magari ya lala harmo muda unu ya lala hata sababu de mafura ritwali et si nous y déjà hata sababu hindi ou l'essence ou gasoil ya ule mafura ya he magari
ngabo wajibu mkuu ya lazimu serikali waelewe zinongozi na namna responsio. Ngabo wajibu mkuu madhamana wa hidrokarburi wa lazimu waelewe zinongozi na namna zambao. Umhima ununge lazimu wandu wareje ilani, wandu watwali ezi hasara ziliyo nezijao no mahala nirihulawe mafuo. Si anketi daula wabuwe si anketi. Naribuwe si anketi za hatu serikali watwalie hauraji mawakala wa hinsi hatu watwalie hauraji. Si watangazaji na mga fanya hasiae abalo msango hae reje ilane da sinema dhamana wa hidrokarburi. Analyser situation. Karna ujauda za riba matso. Karna ujauda za rike karamba. Nyinyi banyu madhamana wa hidrokarburi. Nganya wajibu ya uhima. Mfanye hazi ya hanyu haurahafu. Mfanye hazi ya hanyu haurahafu iliribenushiwa. Nese kweli. Ngarumba wa Mwenyezi Mungu mhima unu bandia lelo sari ubuhuwa riweleha riudunge harmasi hazi za kisharia imana ya uonana nema dhamana rifanye hazi rijimlise izo sisira jimlisa ukari jimlisa nongoziki nade magari yaliyo harmasi garage wano rizambao ngari hisiyo ya uka ngasina wajibu